Makosini boko kona bomkhulu ngiyanamkela ku channel yami. So ke rata ho okay nisahleli nentokazi intombi endala ugogo Patricia. So ke rata ho araba motho ko di comment sectioning. Ke rata ho bua ka Sesotho bane motho ona o ngotse ka Sesotho o re o ile kohlane hangata dibakeng tsa ho rapela, dibakeng tsa thapelo, a rapela alla, a kopa thuso, a batla mosebetsi. Empa ditlamorao wa di bona, dikarabo wa di thola, ebile o thotse mosebetsi. So o batla ho tseba hore jwale nkgono nna nka ba leboha jwang badimo baka. O hopole hore badimo ba rona ba re hlonolofatsa ka tsela tse sa tshwaneng ka mabaka a sa tshwaneng. O ka tholala hore ho nane toro e itseng e sale o ilora, mhlomong o tlamile o etse mosebetsi, wena o thola mosebetsi. Ho tjhong ka se sebaka o fuwa matla a hore e sale re batla mosebetsi, o sa kgone ho finyella hore mosebetsi ona o etse. Ka jeno re ho fa matla a hore wena o kgone hore o etse mosebetsi o. Ko ba bang mhlomong e sale o bontshwa lere, e sale o bontshwa mabai, e sale o bontshwa ntho tsohle tse tlamileng o di etse. O mong mhlomong e sale ba kopa o ba etsetse jwala ba setho. Ya, jwala ba setho. Ka matla ba o fuwang ona, o tlamile o etse tsohle tse ba reng o di etse. In order for wena o kgone hore matla ao a ska o phonyoha, o kgone hore matla ao a ska tsamaya, o kgone hore mosebetsi o ska lahleha, ebile o fetisisa moo o kgone hore hona mosebetsing o sebetsang ona o phomelle, o thole di promotion, o thole di increase, or o bo thole le mosebetsi o betere. Because sometimes the Bible says that modimo o re tshepa ka se senyane hore a tlo kgona ho bona hore ra tshepeha ka se seholo. If o sa kgone ho tshepeha ka se senyane se o fuweng sona, o tlo tshepeha jwang ha se o fuwa se segolo? If o dula ka hara RDP house, ha o kgone ho hlwekisa RDP house eo, ha o kgone ho cleana RDP house eo, e di tshila ngwaneso, o nana ba tlo o fa mentioning o lo etsang? Mentioning ho lo ba jwang? O kile wa bona mention wena e di tshila? So yeah, now back to isiZulu. So basically lo muntu lo uthi mina gogo ngibusisekile, ngangithandaza, ngicela ibusiso ngabusiseka, ngathola konke bengikufuna, so manje ngibonga kanjani? All she has to do is ayenze konke lokhu bekaboniswe kona, ngoba unikezwe amandla ngenxa yokuthi kukhona lokhu afanele akwenze. Remember, mama usafuna ibusiso, mabakubonisa izinto yasho ukuthi ayibo gogo, ngiyabona la nithi nina nifuna imbuzi, ngiyabona la nithi nina fanele ngilungise isibongo, ngilungise okuthize, but amandla anginawo. Now nikiwa amandla in a form of umsebenzi, yenza konke. Others are blessed ukuthi bazokwazi ukuthi babe isibusiso emndenini yabo. Others are blessed because of ngawe izukulu nezizukulwane, they have to be blessed. Kungabi nomuntu oswelayo emndenini wena unakho. I'm not saying ukuthi allow yourself to be taken advantage of, because there's a thin line between abantu using you and taking advantage of you. But la ubona khona isidingo, nceda. Umzali wakho akasebenzi, nceda thenga igroza. It cannot be groza ka 300, it can be ingane uyoyithengela icathulo zesikolo, something, do something so that ngawe babone ukuthi la sakhetha kahle. So masibusisa lo siyazi. A lot of you make mistakes ukuthi manibusiseka senishiya amakhaya wenu, you don't look back, you don't care, ubheke wena uyi1 bese ufika ushayeke lephambili. Umuntu okunikeza umsebenzi aphinda uphuce loyo msebenzi. So capelani bantwana bethonga. But congratulations gogo. What you have to do now is to go back. Ikoloto, uneikoloto, uyazazi wena ikoloto unazo edlozini, feza lezo ikoloto. If for instance uyazi ukuthi ufanele uye phehlweni, save up money.
save it wenzela ukuthi mase sifika isikhathi sokuthi uyephehlweni unemali. Mangabe bafuna indumba, beka imali uyenza indumba. Before you make yourself happy, make abantu abakunikeze umsebenzi happy, then uzobona uzobusiseka kanjani. Abantu bayothuthakathile, abantu bayothuthwele kanti awuthwalanga. Uyalalela, uyingane elalelayo. Anyways, thank you so much for watching my video. Emakhosini lesedi khanya camako ndawuwe.